muraho neza, turabakunda, reka ko namwe mudukunda, nimudukande subscribe. Tshisekedi yariye karungu nyuma y'ubwicanyi bwa FARDC na FDLR i Goma. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaje uburakari bukomeye nyuma y'ubwicanyi bukomeye buheruka gukorerwa mu mujyi wa Goma. Ni ubwicanyi bwabaye kuwa gatatu tariki ya 30 Kanama, ubwo abasirikare ba Kongo Kinshasa biraraga mu baturage bigaragambyaga bakicamo ababarirwa mu ijana. Ubu bwicanyi kandi bunavugwamo abarwanyi b'umutwe wa FDLR umaze igihe uvugwa mu mikoranire n'ingabo za Kongo Kinshasa. Tshisekedi kuwa gatanu ubwo yari ayoboye inama idasanzwe y'abaminisitiri yavuze ko ibyabaye ntaho bihuriye n'ubuzima bukwiriye abanyekongo kuko binyuranyije n'inshingano z'ingabo. Tshisekedi yavuze ko ariya makuba ntabwo ashobora kwihanganirwa mbere yo kurahirira guhana by'intangarugero abayagizemo uruhare bose. Kuri uyu wa gatandatu byari byitezwe ko Tshisekedi yohereza i Goma abarimo Minisitiri w'Ingabo Jean-Pierre Bemba na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Peter Kasati mu rwego rwo gusuzuma ibyabaye. Gusa ibigaragara Tshisekedi yarakaye ku rwego rukomeye, ku rwego utakumva. Imitwe yitwaje intwaro ubundi igaragara mu bwicanyi nka buriya bute? Byaje bite? Byatangiye bite? Soma yumva, sobanukirwa. FDLR turabazi, ni abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Biyomora gutyo, bagenda gutyo, baragenda bashize bakoze amabara mu Rwanda. Abakongomani barabizi, Félix Tshisekedi Chilombo mwene Etienne arabizi, yarabibwiwe. Usibye kuba bagamije guhungabana cyangwa guhungabanya umutekano w'u Rwanda, bakomeje kwica abantu muri Kongo, aho bagenda mu baturage ibihumbi n'ibihumbagizi bakica. Kongo yarabiyegereje, barabazi n'abicanyi, bakomeje no kwica abandi bantu muri Kongo. Ibi bizamagwa n'iki? Bizagera he? Bizayangira gute? Ni Ibirori TV, turabakunda. Nimba mudukunda nimudukande subscribe.